FDLR mu magambo arambuye ni Force Democratique de Libération du Rwanda. Uyu ni umutwe w'inyeshyamba umaze imyaka isaga 30 uriho, ariko inyandiko zigaragaza ko washinzwe mu buryo buzwi ku itariki ya 30 z'ukwa 9 2000. Ni umutwe ugizwe hanini n'abahoze mu gisirikare cya Juvenal Habyarimana. Aba bahunze nyuma yuko bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hanyuma u Rwanda rumaze kubohorwa na RPF inkotanyi barahunga, kuko byanze bikunze nkuko bisanzwe bigenda mu Rwanda bari gushyikirizwa ubutabera bagahabwa ibihano by'ibyo bakoze muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aba bagize uyu mutwe bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze nayo ibaha ubuhungiro kuva jenoside yahagarikwa kugeza uyu munsi. Iyi FDLR ibarizwa muri Kongo ndetse ni nayo ifite ibirindiro. Birumvikana ko niba uyu mutwe umaze imyaka